malutong hamo pe hubazul hami. Mawala di ba dia muna raja ni hula-hula rami. Gabi mo. Raja ni pamoromo do beri mu ba namang untuk mahali akar ni hula-hula. Mo do marong no nang gabi sulo honon nani dinanao patero-tero datang ba. Rai rami. Rudi radema. Malatema atong malusoni amang baru. Dihamon nom bersikop hindi na magbuat to ni laon. Unang daw rumot amang baru. Gabi dala. Asarong sisuran nami. Las setabi Ramadan amang baru tusul. Dihamon promosi nami. Balik sirap manis pe. Pubay kami ate. Ulilas taruh hamuna. Gade. Masama sirap manis. Gabi sana oras ruti mamang diulot malate. Malati manandita sa luna. Adorang sa Pangiruhami kodang mula-mulai. Dia mo permusik nami. Asa alu-alu dabang majo. Tuamat tanah mertua de bata. Sigong-gong masay sina. Do sitok panasan orang dilihat pertibian. Alu-alu dabang mamuse. Tusahala niyo penami na mamopar to ganenggola do ang ginuli siregar asang gia tulung huli aka dengan ulaw di bagasan partikyanon. Malati ma perkusi kami parpangido kami muse asa alu-alu damang ma tuak kasituan na torok di bagasan partikyanon asang gia tung mangido kami ulaw di bagasan tikyon Turedo une sude pinatupani asinurani amat tanah mertua di bata. Maulati ma di panggilan nami di rumah progresi nami. Amang pergual progresi. Parigaan na susu perlo panatubo pinaulok. Nialat manunggot pinaulok batari. Raja nami raja ni progresi nami. Bedamang majo. Godang mula-mulai asa marmula na dengan nauli naroto bertibion terlunggo bima pinoperni hami keluarga besar nenggolan baru bere asa marmula na dengan marmula nauli bedamang godang mula-mulai. Maulati ma nungatung niolay humul asanggiat lihat panggabian asanggiat kami marsoba tuamat tanah mertua de bata bedamang magodang soba-sobai asanggiat tungi pangi di lehon aka pangiduan nami tutiki-tiki nengro bedamang mamang godang soba-sobai. Kami na yung mangido godang liya ma di hami parusin nami asa bedamang ma godang liya-liyati di hami keluarga besar nenggolan asa tapos sama padone na matua binuga tano liat bayan gabi piga pasu ang giya matong marhite dulot ka di baga sa tikyon hami keluarga besar nenggolan do ang gidoli siregar boru bere na mga liat asa ang giya ma amata di bata na mamasu-masu bedamang godang liyati. Dua baris main, baris.
di nomor sisa besabeyan kurasa ng pula tambay natin. Terus marwata, mamerek kita itiki. Soni madi hamura jani mang buru. Malatung hami be perjoloro mana beda be hamu. Malah hami serra jani hula mu. Radero hami. Pertikeno nupas hatami ma tomo rajani mang buru nami. Gabi ba adalah horas di hamuna rajani hula nami. Gabi. Raja nami molo siap kami rajani karena koromuna. Imot dohani raja nami. Dito na puta na berjolo puta na berjolo magkukot sa lagupi na pinuk na puta na berjolo ido na gabi sulhan na kita kana puri ani do di dajen na tuloy raja nami soba marhula-hula manat magdamatu elek maraboro jadi yung sa kamera pa na promuna raja nami hari naro berjolo di nama satu soba nami do muna raja hula-hula nami Gabi dalawaras. gabi matutu dalah horas so may madi kita salhu na nasa raja pamoruan yang suhuton masa borohat kita di dalam satu sobat-sobat tunasida atau mana raja nami molo tumpen lain holang dari 10 kau tuh kusima dutung di haronai pada pokamuna hata ina batu na bandok kang sudah purung nang sakot dia kang sudah dapat tolong hula-hula molo kesibayan nya salua asmar pada rajai Gabi. borat mai dalam satu sobat-sobat turun yang hula-hula tak arjulu mana dijulu apa na berusuh dan aljulu ade atau permusik nami yang borat mana dalam satu sobat-sobat nami turun hula-hula nami kata tahu partusi di hamuna musik nami. Gabi. Semua ni mana di hamuna raja ni hula-hula nami. Gabi mang Raja nami son hatak kunak kani ngari ndo. Mau lebih tunggu raja nami merhitiu dari 10 kau duku si maju tukan mendapat kamu raja ni hula-hula nami. Langsung marohani raja martanyang marajai. Anggia di hami tu bakal mulungol tu jalan narion. Boleh musim pasaran nami. Nauli dari tu hamuna salu dan nasar dengan hula-hula nami. Si bawa di marong amal aja raja nami. Malati mak di hamu raja yang memburu. Di naroham itu mendapat kami hula-hula muna marageneng gola doang gidole sirega. Matikos do naro munai iya ropa muruan ikom marsoba ma maradopon hula-hula. Atong raja yang memburu. Hami betong Allah huboto hami rotong elek marburu neng Roma hami niang di nama-nama hamu raja yang memburu nami. Alayang giyak ma, sisaratangnya kita tujuan narion tupahnya punta nomor 2 di bata dabut di hamusong apadohon ni nama 2 asanaku kamu tuduluk dabotan bola dio
Ya turuk kamu tuturuan, nabotan papagan alo. Asa pitu 2 bilangan di hari, 10 bilangan di bulan. Manang na tu dia peh mangalak ka, na baru nami, baru nami, amang baru nami. Saya di sini mahu dapotan persalian. Atong pala samu mahani, dinapasat nak kasabi-sabi nauli, nadinggan di bagasan pertikinon. Dia mo permusi nami. May korha mahami, dinapasahaton pasu-pasu turun ini pergelengan nami. Baru nami, boto nami, o among baru nami. Asa beda mama musik na perkusi. Soni maraja namang baru. Gabi maraja nami. Soni mana boleh terpatupahami dalam nami mamaso-maso kamu marhite sabi-sabi di harapan nami madapotok kamu na di bagas seperti kano. Malutung Soni mana boleh terpatupahami ulilasma rohani raja namang baru. Si saratang yang mahida tomat tadi bata asanggia mulai sadarios sa 7 hari dapat dihitahakan ulia kanaringgan tupahan na puta na mertua di bata. Alani doh nami masong padone na mertua. Asa bisaran doh bertakan ni mata ni hari 12 do sudutan habertakan di bulan. Manang na tulia pihamu raja namang baru nami masari. Saya di sini mah muda potan persaulia. Asa di utama tong pikap pasu di gereja magiring-giring. Amat tadi batama tong nama masuk-masuk. Tuhan Yesus Kristus mana mengiring-giring. Sama selalu sama tu bertani 300 di tahun itu tuba.
Nunga di pasat kami kana ulit kana lingkan marhite sabi-sabi tu amu raja yang memburu nami. Saya mau itu tu biasa tu perorasan. Totong mahita di dongani Jawa. Jadi noan pe pertikyanon dihita bonani hasuton terlibo bima keluarga besar Nenggolan. So di mana dia mula tujuan di hutan kami jolo sikok masih kami ate. Asa pertikyanon rupa sata menon dihita Nenggolan doang di dulu Siregar. Berhak mahita naik pasahaton naka silas mirohata tu apala bonani hasuton. Dia mau pengantin. Pajul hamu masotik. Neng Roma ami pasaton nak kena ulia kena denggan menutur sodia pe di haron ami non dabo masang paduan nama tua dangalan ni gudang dipuli asa dapat si marhora-hora dangalan ni gudang ninguli asa tuk kami mamora je menutur soni pa di haron ami las marona muna dia mu permusi nami berjoro mang bete mang baru Gabe terang. neng borang mahami di pasaton silas durhan ami tubuh ni hasuton beda mang mamusin na permusi. Jadi soni madi hamu balani hasurkan. Dan rohani pasahatam akan ulia kana denggat tuamu apala balani hasurkan. Tangalan hulit nami molotung nani hulit pe anggiat ma manggat dan nani hulit. Alai molotung soni pe naboy terpatuba. Dabo mas sama paduan ni nama tua. Asa busuk ni jabi-jabi tu busuk ni si merlasuna. Molotung soni pe naboy terpatuba hani.
sayang dia amat tadi bata nama nabai pasu-pasuna. Jadi sama pertigaan kamu raja yang membornami. Gabi ba raja nami ba ito tikima kami sa buhay pasahat kami perbuhay ni holong nami kita matukan dan bagasan pertigaan. So ngayon dihita sa lulot na nasa raja ni pamuruan niya suhuton beri kahut ibeberi. Hobar pertigaan nung nga di pasahat tuhita laho pataridahon perbuhay ni holong ta gitung-atungan ulot ta di bagasan pertigaan. Atau mas marwata di sini dalam mati kurang mahita gabi majalah horas so ini mana permusik nami yang Roma kami pasahat tong perbuani holong nami kuraja ni hulo nami pada mana partusi biasanya moro ni nenggol sirigero bahalo aku masenggol peta hawi bulod ada do Di mana turun itu sawit. ini harus jadi soalnya mana kan ulah Gami kita roh kami mendapat tok kamu pataridah las ni roh kami ditong-atongan ulat di bagasan pertikiran otik sesadia raja nami las marohamuna dapat masuk kata nama Tuhan nama dok masakitin mati nopa golang-golang yang berlangguna otik sesadia raja nami nabu terpasahat kami nalaho mataring holong nami tong-atongan ulat di bagasan pertikiran amat nama Tuhan di batama namanggohi pasu-pasu gabi majalah horas tertani ulah-ulah Malatin madi hamu raja yang membornami. Di namro hamu tutu pasahat terperbuan ni holong muna tu bonani hasurutun. Anggi amat tong tutur ni arion dapat dihamu kanaulia kanadenggan tupahan ni putan amartua di bata. Martangyang mahita sanggiat boy siani muse tutu pasahatamu terlebih ma tu raja ni hula-hula muna bonani hasurutun. Arani lo nami masang padah ni namatua asa horbositiko manobilobi magagak martongan ni Robert. Horas mabona ni hasuton na majalo. Marlipagad na dihamu sikap ni arali ng kami na mga leha. Jadi sama tuwa muna tutunin ka namin. Partikiran ng pasatan ni tuwa muna. Ang goda ikon libi karang daw na tutuan ko daw. Ingon na kumemehon itu ko. Patari dia ko. Tutukan lang merang saya. Zini mulai hati mak, sama ni malihita, natutuan ni huta dahok nasa stem, isoma pertikian nang satu hita, asal surata, isi mahita, laho majalo bedang. Iya dong jalo. Gal majalo oras, sonari si kalian.
Maulate man itu hatta maulate manang dihita sa luhuna. Gabi. So manima dihamung dongan sa estem nami. Gabi Baga raja sa doang sa pertikyanon rorat kami dongan sa estem muna. Totong dongat kami maralas niroha di baga sa pertikyanon. Jadi lasalani mah di baga sa pertikyanon raw mahami law pasahaton songon silas niroha nami. Dohok anggaran na siyan STM tao par tunang tesibagati ni. Alani malung tusong dia penang hararo nami. Posdoro harami las maro hamuna lah majalong. Gabi mah gabi. Amang permusik nami. Gabi. Asalahan pasanton sido nami. Banda mang musik na hopar tusi. Sumani madi hamu dengan nami sa STM. Gabi Kalau nami nak kining melotong sumani pe. Pasdoro nami lasra mo na magcalo. Wahama bayenon. Okay. Melotong toro so bigi pihitan ng sob. Nang sohudok apalagi madur do na mangulyon ngaya tu siya na kagareja de. Alan itu tu. Tagyang nami itu hatang ya tung mamasu-masu di nahu pasat tami akas silas niroha. Sumani nang siap kita anggaran dasar nes tental kabar tunang tadai. Mamas-mas matu hatang dia pakai bunai makaron las niroha di tong tawane keluarga. Alani di orang lain matong hata dinamai tuai. Asa titin na dinau pacari manis sabi karena molo tut soane pinagoy tarpasat kami pangurupia sab kami. Dohot anggaran na sien estentai. Tuhan tama namanggoy pas-pasuna. Siya po mami siya damat sautama. Maulati ma di pasat kami tuamu ima domas sahutani apalabunan yang suhutan. Dapat matok sopat dan nama tua tidak pula dorong betar kotana si serebor kita malah tumpai asing-asing mergana dina rohamu madapaton ima bonani hasutun di pasat tamu do tutu sama silas ni rohamuna uduk ni itabai hamu ima anggar dasar ni STM na di hutor alani raja ni dongas sahuta martangiang mahita tomata na mertua debata asanggia tujulan narion lam dabot dihita dos niroha namar STMI asa dabot sama padon ni nama tua asa balik terpagabi ma tumadar sidaduan hari tarugabi namar dongas sahuta asal matotok kita marsipa dinaong di pasal munai silas niroha munai donon nami ma sama padon ni nama tua asa bago do namar halto borok namar robian horas mami namar jalo sayang dia mamar lipal gadda dihamu rajali dongas sahuta nami nama ngalian sama sama tu berteni 300 di tahun itu otoba nunga di pasar tamu kanauli akaranenggan tu apala bonan ni hasuton saya sama itu tahu pengebean satu perharasa totong mahita diramat di Tuhan jadi soni manihita nenggolan do anggelo sireger tapasama bertikiat ta anon asaboy tasuru nasida ima akaraja memang bertate terlumobi baru nenggolan baru reger nani torgabon baga-baga do bereng isay sana marjoge song ni amang boro sinura nakaning jadi sama bertiga tuh itu tidak ada karga 100 sih iyo baru aja tuh Kalau bau yala si suruh na tutu ni huto. iyo Iya, betul.
mo na Ya, maulihat mah dia menara jadi hula-hula nami. Pertikianon sahab matuhan inway lanao manok terpahina der jadi hula-hula. Gabi. Jadi semua ini mah orang naking hola nak karya basahar. Terpahina karena mereka bersatu kita dalam teguh ini. Oke? Tunjukkanlah merahmu. Jadi emang pemusik nami. Pertikianon era hok pengantinon. Bagaimana waktu sih?
Sumunod ka. Boleh banget juga lo ngetok. Agak meluang. Kami ngupta na hulok ko rin kala. Ikon berdua mo dito nga. Pertahan to. Awas. Oke. Hati-hati. Jadi personal di mana deh? Barang deh. Dengan sahut dari turmai deh. Ada di panas nere sama hulok semangat deh. Berdua. Pengaruh ide teh ya deh. Oke Pak. Jadi selama di mana? Rentani hula-hula. Jadi. Kalau siap kamera dari para koromona dohor dari dengan sahuta. Mengenai seruhan nani ujung kira dari mak. Malatima dia mura jane monggoro nami. Songoni manang dia mura jane no sahuta. Mulai sen nama muka saat tuna mengujungi saat tuna memelupun ikon tuturan murah nami rajani no sahuta. Malatima songoni nang dia mura jane monggoro nami. Ati tungadong susuran nami na kamu asa sistem pamo teh rajani monggoro. Boleh, kamera. Songoni mah di tak baik dah. Kunjungi mah di mah. Neng maritin na pengantin. Hola, boy. Ah, lagukan bunuan juga yang nggak perlu pilih yang sah. Di mana ini? Dam, lah. Dia promosi nami. Gare. Didok na tua-tua, dibaligir o hutamatio, di parapat do panatapan. Badamang magod ng sikutio, las perumah tuhasatan. Jadi sama